الإخلاص في العمل kutakatira mtima wadigonge kupanga ni ibada kuti Allah subhanahu wa ta'ala mudibile. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. أيها الناس عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون، كما بين سبحانه وتعالى قائلا: إن للمتقين مفازا. أشهد وإسلام kwayamika Allah subhanahu wa ta'ala watonigeni mudiri kudya lelo yaumul jumaa kututukumburiane mwishindo yetu kamushiriye muri wa qiyama kututukumburiane ya watu tetele mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni kwa hiyo ya kutukamushiria ni kwa roni magongo gakupulumuka kwetu malawi muri wa qiyama. Ayuha nasu ibadallah, eni jiumanganya shikabolo wa Allah khutba jetu jalelo jino tukumburiane pakwambaga ikhlasul amal lillahi ta'ala, kutakatiria itendo pakwatendela Allah subhanahu wa ta'ala, kutakatiria ibada kuipanga ni ibada kwa digongo dia Allah subhanahu wa ta'ala. Ashalungu wa Islam ikhlasul ibadati lillah kwa takatisha ibada Allah subhanahu wa ta'ala ni mtume sallallahu alaihi wasallam wadijin kwa yulanjila wandu mu ikhlasul ibadati lillahi ta'ala. Kadhalika ikhlasul ibada nishindu shimu shako shashikuzile shatulamudile Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an. Allah yashiti mu suratul bayna: wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الله سبحانه وتعالى أخوذ على أولمزي وعلى مدين أشنواند. الله تبارك وتعالى أوشيتك وما أمروا ولا واندو غنال مدقوا ما يهود ما نصارى مشركون فكاني واندو أوزي غنال مدقوا إلا ليعبدوا الله ikawa ala mudigo kwa kubela Allah subhanahu wa ta'ala, kwa galagatina Allah subhanahu wa ta'ala, kwa omba Allah subhanahu wa ta'ala, kwa tendela ibada Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisina lahu din, mukwatakatishria Allah dini hunafaa mukuwamba na mushrikina wa yuqimu as-salah, nawe elewa kula mudigwa kupanga ni ibada ya salat ويؤتوا الزكاة ناي وكتولا زكاة وذلك دين القيمة جلاكوي نديني جاجيغولويش. إخلاص عبادة لله كتكتر عبادة مكوابوبيلا الله jiwele dini jajigolweshi akuku ya jele dini
utashiwa pa kurangala la muri wa kiyama iqamus sala kuimika kwa sala itau zaka kutola kwa zaka yodobeneyo ditu idi mudini ja Allah tabaraka wa taala nizo ni jiwele dini ja kugoloka ashana kwa Islam kutiwa tukashine kwa miruba Allah subhanahu wa ta'ala kutitukarangalale kwa Allah subhanahu wa ta'ala lazima tupangani ibada kwa ikhlas mkwataka tishiri Allah subhanahu wa ta'ala kupanga ni kwa nia ya kuti Allah subhanahu wa ta'ala aywa kurangalala kadhalika abelishimadi bilugamboni kwa ibada ileyo yapanganyiri ana mundu nambu ni ikhlasun billahi ta'ala ashana wa Islam al-Imam Ibn Jarir at-Tabari rahimahullahu ta'ala pana hadithi jari mudile bisanadihi wa sanadi jao al-Imam Ibn Jarir wa huwa imam mufassirin Ibn Jarir at-Tabari ni imam mkutana wa aimma wa tafsir akulala angani akujirala hadith kubitilaga kwa mundu jumojo wakwe jwa dina Shafi'i al-Asbahi yule munduju yukulala yanti dakhaltu al-madinata najinji leba mundu wa Madina fa idha bi rajulin mantiru bushriya nambweni mundu qad jitama alayhi an-nas wandu adi akuranyishe kwa yule mundujo wandu adi arozangeni kwa yule mundujo faqultu man hadha niwabeshe kuti man hadha ana wala kweba awelewani bakuti wandu ashajinji wamatile mwanjao qalu Abu Huraira wandu wakwanga wajanjile kuti wala kwebala awele Abu Huraira fadanautu minhu Shafi'i akorala kutinina wandishile Abu Huraira hatta qa'adtu indahu pakana hata mimbujo mu Abu Huraira ashana wa Islam masahaba kuzozangana kwa Abu Huraira matabi'in kuzozangana kwa Abu Huraira ni kwa mata Abu Huraira kwa digongo dia kuhuria masail ya dini kwa digongo dia kuraka kudijiganya kwa Abu Huraira na mbolelo adino wandu akuzokanaga kwa digongo dia ishindu ya dunia lelo adino wandu akuzorangana gabamalo ngawa kwa digongo dia Allah subhanahu wa ta'ala namba wandu watulongolele wakola ganjota jakuraka kujipika nusira dini ja Allah ni kuimanya ishindu yika musire malai muri wa kiyama ni Abu Huraira wandu wamatile kwa digongo dia ilmu yabako eti Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu Shafi'i na kurala kuti pawamarle Abu Huraira mukwazadi la wandu wala nate mikwa jika bina Abu Huraira nina wendile kuti ya Abu Huraira mwe Abu Huraira mumanyire unengani jamumpika nisirieshe nene mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ashijiweshe taga ni mwajiru njileshe nene jilengani nguenda nditu muradi shirie kwa digongo dia Allah subhanahu wa ta'ala kwa digongo dia shilungamo kwa digongo dia kuraka kuti unejo nguye dita na jadiwele dia shilungamo Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu ni watite kuti af'alu baadhi ile ambendileyo unaishina ibanganye la uhaddithannaka bihadithin haddathani Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam unaishina radi shirie pakwambaga hadithi haddathani Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jawara dile mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi hadha albayt munyumba jejino laisa ahadun ghairi wa ghairuhu pandawi jawara dile mtume jilenganiji na diji une ni mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walanga na abagwa watatu na mboto adiji wawidipe na atamina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadha albayt munyumba jejino Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu nkana wikujirala ngani jila baadhi Abu Huraira kwa zimene kudandaula ni kudiganishi ya umi wao hatta nashagha Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu kwa digongo dia kudandaula ni kuganiria ni woga kwaje kwa Allah subhanahu wa ta'ala hatta nashagha Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu paka Abu Huraira waridishe kana yukujirala hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ashalu wa Islam Abu Huraira adiaridishe thumma afaq peleni wajimuishe radiyallahu ta'ala anhu ni wawidi rero kwa tena Shafi'i la uhaddithannak bihadithin haddathani Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ونندي تشنان غادله حديثي جوار عادل متميك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا البيت وليس أحد غيري وغيره جوار عادل متمي من ينبجيجنو نادي أني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبابي دبي ولما نابغواني نابتو أغامل وبابي دبي في هذا البيت من ينبجيجنو Shanu wa Islam Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wadigongo dia kwa jogo ba Allah subhanahu wa ta'ala ni urito wangani jala kwa jawaraka kwa azimudi la Shafi'i jawajibike ni kwa mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nashaga Abu Huraira marratan ukhra Abu Huraira nimpaka waridi shironi kawidi kwa digongo dia urito wangani Shanu wa Islam Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu ثم أفاق فلني واجيم شروني فقال نوابيسة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لأحدثنك بحديث حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونشنا الحديث الحديث جوار لم تميك محمد صلى الله عليه وآله وسلم نابو أبو هريرة نواجينا ميزينتو واو بارزي wadigongo dia kwa jogo ba Allah subhanahu wa ta'ala ni urito wa hadithi ashalu wa Islam Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu pandawi jawajina mizimte wao ngana beseta kakadiko ole pakaja bitlenda wijeleu faqala radiyallahu ta'ala anhu pele watani tukumesta Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu Tume sallallahu alaihi wasallam jawabeshe tukuti inna Allah tabaraka wa ta'ala idha kana yawmul qiyamah Tume sallallahu alaihi wa alihi wasallam jawabeshe tukuti inna Allah tabaraka wa ta'ala jito Allah subhanahu wa ta'ala idha kana yawmul qiyamati pandawi jadir kuja qiyama Allah subhanahu wa ta'ala nazala liyaqdi baina an-nas Allah tabaraka wa ta'ala tashitul kamuri wa qiyama ila al-qiyamati pamalo geleganzo ngano liyaqdi baina an-nas kutabi tari ula muri katikati jawangu ashalu wa Islam nahnu na'lamu qawla Allah azza wa jalla tukumanyidi la kwa malwega Allah subhanahu wa ta'ala gawaweshe tukuti wa futihatis samaa fakanat abwaba maunde gashi ugudigwa ni gashi waga mpela ga mamilawo malaika nitashituluka Allah tabaraka wa taala tashatu mashi malaika wadiunde diandana kuchatulushe malaika gashituluka ni gashi dinganya runguria tele Allah nitashatu mashi malaika wadi kudiunde diawiti kutinashina watulushe malaika gashituluka gashi dinganya runguria diawiti kadhalika malaika gagadi kudiunde diatatu Allah tashatenda tulushe malaika gashituluka gashidinganya rungu lya jatatu yoyo beyo mpaka malaika wadi kudiunde dia 7 Allah tabaraka wa taala tashana una orbe watu lisinadinganya vyunguria nilishwa vyunguria rudi hapo na 7 fadhalika qawlullah subhanahu wa ta'ala wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa gelani malaika weshat Allah subhanahu wa ta'ala kutimuri wa qiyama tashika mbujeni wal malaku saffan saffa malaika gadiga jimimizela kwa mizela zano Allah tashitul kamuri wa qiyama kutiwajimbe magambo ashna wandu fa awwalu man yad'u ar-rajula alladhi hafiza al-qur'ana tumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwa manyira Abu Huraira niwati takuti mundu jwandanda jokuti Allah tashimbilanga jole mundu ujo rajulan hafidha alquran tashimbilanga mundu ajula jojuterle hifdhi ya Qur'an jole juishwa jwandanda jwawidi rajulan dhumalin ni mundu jojukwete shibanje jwatatu wa rajulan qutila fi sabilillah ni mundu jwalakwe jwalurle umi wao muditalaje Allah subhanahu wa ta'ala paujaba kuti Allah tashabilanga vandu wa mitundu jele jitatu Allah ni tashawuri yuzio ni insha Allah ta'ala
tujembeshe mu khutba jawidi tupikane yure wawuriri Allah subhanahu wa ta'ala mukwawuri ashka qulwao barakallahu fikum wallahu ta'ala a'lam alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala an-nabiyil karim wa alihi wa sahbihi wat tabi'in ashalu wa islam Allah subhanahu wa ta'ala pandawije chashim bilanga mudu hafidh alquran Allah nitashim buria anaone ngani na njigania shitabu shangu ngani jimanyidla Qur'an ngani kono manyidil wadini fayaqulu bala ya rab hafidh alquran tashijila yene unena ko taw manyidil wadini na terle hifdhi ya shitabu shenu shakuwaga Qur'an Allah tabaraka wa ta'ala nitashauri kutii madha amilta bima alimta zanu mwaitendele udi mazengo yalako ya mwaimanyi ya mwadiji ganyizeyo mwahirewelele udi fayaqul ana munita shijila qumtu ana al-layl wa ana an-nahar Allah unenaji magamu ndawiri shilo mpaka ni muri wakwe mukupanga ni ibada ni mukuikolore ibada mukujiriwa Qur'ani mu ile ibada ya salat ya kupanganya shilo kadhalika ni muri wako Allah subhanahu wa ta'ala tashatenda kadhabta beshete ya ukoleko wataqulu almalaikatu malaika nigashijira kuti kadhabta mwenye umbeshete ya ukoleko walakin aradta an yuqala anna fulanan qari'un faqad qila dhalik namba mwenye mwadiji nkuriya Qur'ani kutiwandu antende wakukomba na kuriya mashenene faqad qila dhalik yala kwa tayadi weshete ku dunia ashalu wa islam ilmu ya Qur'an iwele hujjatun li sahibi au hujjatun ala sahibi umanyindiri wa Qur'an umanyindiri wa dini ja Allah subhanahu wa ta'ala uelewa kunchenjela mundu kabena kumpondela mundu uje muri wa qiyama Qur'ani jishiwishi la umboni muri wa qiyama kadhalika ilmu yako ete ana mundu pakuimanyidla ishindu ya haram ni ishindu ya halal ishiwishi la umboni muri wa qiyama ashalu wa islam wadingwa akujimanyidla Qur'an ni sheria shashidi mu Qur'an nambo walanga kushikuya famin asafi shadid yakudanda kulikara kwanobe pananya matamu mkutana muislam hafidhu kitab Allah watarli hifdhi ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala walakinnahum nambojele manganyajo yatanawaluna almukhaddarat mpaka kubaikaga pakureberela nikudia ishindu ya kukolelwa mundu akweta Qur'ani mumtwe nambo akureberela garona wakujituma garona jamwana mpaka nije kulungwa jako na mbadi akwete kuja Allah subhanahu wa ta'ala kwa Allah subhanahu wa ta'ala tashija nganditu magambo ge kulungwa kwa bari kwa digongo diangare verla bukuja Allah subhanahu wa ta'ala ni hadithi jele jiwele nditu jakogoya kutanlaga kwa ahlul ilmi kwa bandu akweta ilmu ya dini za Allah ni mpaka awamun nas ni mpaka bandu wangaji ilmu al-imam ibn al-wardi rahimahullahu ta'ala aweshete kutii fi izdiyad al-ilmi irgham al-ida wa jamal al-ilmi islah al-amal fi izdiyad al-ilmi mukutupa kwa umanyidiri irgham al-ida kukuwaga kwa kunbika faida ndaulo mundu jojudi magongo mundu magongo ngankonda pakumbona juina judi jukweta ilmu mpelaga mwakura atendelaga shaitani ngankonda mundu jojukweta ilmu kwadigonga shaitani akuimanyindila kuti mundu nagakola ilmu kurawya kundungaje nambo wa jamalul ilmi kuzalala kwa umanyidiri islahul amal ni kukolore ibada kukolore itendo ngaba kuwapo mundu akweta ilmu nareverle ilmu mukupanga nyishi ndiyo kwa rokonaria wandu kapena kurokonaria dini ja Allah subhanahu wa ta'ala nabo mundu jwa kweta ilmu akole islahul amal akolori itendo ya kuti kwa Allah subhanahu wa ta'ala shaka batome dibino gamboni ashalo wa islam Allah tabaraka wa ta'ala nitashimbilanga mundu jwa witi mundu jwa kweta shibanje fayaqulu la Allah nitashatenda ana unejingani na mbika panda moja mbone mpaka mmoja ngani rashid la kashika mushiro kwa wadi wote na mbirle ba utendele ku dunia zana wala utendele mauze wereleuti mundu kupa
mukufata shibanje tashira la kuti unena reverele shibanje muditala dienu mwe Allah mukukamushira dini jenu mwe Allah shashatenda kadhabta beshete ya ukoleko wataqulu almalaikatu malaika nombe gashijila kuti kadhabta mweje mbeshete ya ukoleko walakin aradta an yuqala anna fulanan jawadun kutibari mweje marashile mukutola shibanje shenu kutiwadu antende wa kutola na mbonia nganajiwa kutimpata thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ashalo kwa Islam mundu jwa tatu najula jwa lurle umi wao muditalaje Allah subhanahu wa ta'ala tashimburia fabimadha qutilt wadigongo shima lurle umi wenu vile tashijina kuti unena lurle umi wangu mukure wera la muditalaje yenu mwe Allah subhanahu wa ta'ala tashatenda kadhabta mweje mbesheti ya ukoleko wataqulu almalaikatu kadhabta malaika no mitashijila mbesheti ya ukoleko nambo mweje mwarewerele mashidigeni liyuqala anna fulanan jari kutiwandu abeshete kuti nambo shenu no abelewa kudimbanga na mudini mwarewerele mashidigeni kutiwandu annabe faqad qila dhalik yala kwa yabeshete ku dunia. Ashalo kwa Islam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu panda bijabeshete malwegele mukwaradi la ajao ni baterle kuti thumma daraba rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala rukbati faqala ya Aba Hurairah haula'i awwal khalqi Allah tus'aru bihim an-nar kupitila kama lwegabeshete Abu Hurairah kuti mtume sallallahu alayhi wasallam ni wabutile padilungo dia Abu Hurairah faqala tumenijwatite ya Aba Hurairah mwe Abu Hurairah haula jele manganyaji awwalu khalqin ni yumbe nambalawani yumbe yandanda man tus'aru bihim an-nar yawm al-qiyamah yumbe yandanda yakuti Allah subhanahu wa ta'ala tashikoleri ya moto kwa digonga jele manganya wakwete umanyidiru wa dini nambo manako la wago kwaje kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakwete shibanje ngana sherela muditalaje Allah subhanahu wa ta'ala wakwete mashidi waone lagashi umbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ashalo wa Islam hadithi jalakwe jikutujiganya al-ikhlas fil amal kutakatiria ntima kwa digongo de kupanga ni ibada kuti Allah subhanahu wa ta'ala budibile nambo mundu kombele kawutende ibada nambo kwamba kuinjila muntima kakutiwandu agulabe kabena abuwane kutiwa kombele muye kupanganya kwa Allah subhanahu wa ta'ala mundu tashaba kudigamba. Ashalo kwa Islam hadithi jalakwe jajene ile mpaka wajibike ni Muawiya ibn Abi Sufyan. Muawiya ibn Abi Sufyan panda wijaishana mundu ni kwa aradi lepo kwa mbaga hadithi jalakwe Muawiya radiyallahu ta'ala anhu fabaka bukaan shadida Muawiya watani takudila bukaan shadida kudila kwa nobe paka wando warungu ile Muawiya wati takuti hadha ar-rajul jaa bi sharrin adhim awana mundu wawa aisheni wona arwe kulongwa akumdiria khalifa nongori gwetuwe sahaba jamtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashalo wa Islam Muawiya nganadiwisha la kutipa kwao ndi sahaba hadithi jigaje kwamba unela Muawiya radiyallahu ta'ala anhu awele alama wa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa digongo mtume sallallahu alaihi wasallam walo bila shemu adiwa Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu na mbele ngana adiwamini nikudi wana kuti kwa kwapo mtumalo mbele shemu adi hadithi ngaji kwamba une kwa Allah shinjira jokuwina wala Muawiya ngana itenda kutipa kwapo Allah atita radiyallahu anhu waradu anhu kuti Allah waranga la dile ashma sahaba muhajirun kadhalika waranga dile ashma sahaba al-ansar niune nombe Allah aranga la dile Muawiya ngana jimila mukolola mbadi mpela jele nambo ayo ni kuti hadithi jikwalunga bandu ashajini kwa digongo dia unga di ikhlas fabaka Muawiya radiyallahu ta'ala anhu bukaan shadida Muawiya watani takudila joni wadirle kwa nobe ni mpaka Muawiya nombe nao baridishe kwa digongo dia kwa jogo ba Allah subhanahu wa ta'ala. Ashalo wa Islam al-ikhlas fil amal munduko la ikhlas muitendo ya kupanganya akuzwadi kwa digongo dia Allah subhanahu wa ta'ala akutola shika mushriku mpanjao kwa digongo dia Allah subhanahu wa ta'ala akuimaseleni kupanganya ibada kwa digongo dia Allah subhanahu wa ta'ala akuita disla ya haram
kwa digongo dia Allah subhanahu wa ta'ala barijele manganya kwa Allah ni watashi abantu bakuina namba mundu jwa kupanganya ibada mukwembesha kuti abatei pato ya dunia kwa Allah subhanahu wa ta'ala tashi kudigamba mundu jwa kwete ilmu na kuirewerela ilmu matalaganga wabo kuti wandu wakwatile waone kutiwa kuikombola kwa Allah subhanahu wa ta'ala jishari manatabu mundu jwa kupanganya kakadikore kwa digongo dia dunia Allah subhanahu wa ta'ala tashabi kabatabu Muawiya radiyallahu ta'ala anhu banda wijaji mwishe malaika waweshe radiyallahu anhu wati takuti sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waweshe yakuona mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sadaqa Allah nironi aweshe yakuona Allah subhanahu wa ta'ala Muawiya radiyallahu ta'ala anhu ni watandi tekujikumbusha aya jajidi musurati Hud aya jakinze Allah tabaraka wa ta'ala awesheta kuti man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun Ashalam wa Islam Muawiya radiyallahu ta'ala anhu watandi takujirioma aya jawesheta Allah tabaraka wa ta'ala musurati Hud kuti man kana yuridu alhayata ad-dunya wabadi wale watawe kujira kanda moja dunia ajikumba ile dunia ya kutenda yao yore bajikwamba dunia ngawa ga akhara akorora shivanje kwa digongo dia dunia akupanganya ya dini kutiwandu waone ngawa kwa digongo dia Allah subhanahu wa ta'ala zano man kana yuridu alhayata ad-dunya wabadi wale watawe ajem kujira kanda moja dunia wazinataha ni yaidi ya kuralala duniamu akoraka shivanje akoraka umwenye akoraka bandu bana bidile Allah subhanahu wa ta'ala buti nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun washitwadi bile ibada yao ku dunia beko wa hum fiha la yubkhasun wala batwajima muungaba na mushitwadi bile yaterle ku dunia beko Allah na buti ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar na mojana manganya laysa lahum fil akhirah wa angadi muri wa qiyama illa an-nar ikawe moto wa habita ma sana'u fiha ni jonari sebali jinkutana ku dunia wa batilum ma kanu ya'malun ni wele angadi thawabu iwele kugumuka ibada ya warabe wadi jinkubanganya kwa digongo wabanganya aganga kwa digongo dia Allah na kwa digongo dia dunia Ashalam wa Islam tuujile mu ikhlas mu yakupanganya yetu twajogobe Allah subhanahu wa ta'ala yakupanganya yetu iweje akhirah turoreje akhirah na mbonga wa dunia wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah Allah subhanahu wa ta'ala waweshe tabakwatenda Qarun wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah nimbeje wa kurora muyambele Allah subhanahu wa ta'ala ad-dar al-akhirah nyumba ya akhirah beje wa kurora janna ninaga shidishi bandi ntirewerle kwa digongo dia janna ninaga ilmu kweta umanyidiri mbudewerle kwa digongo dia Allah mbudewerle kutinka pate janna wala tansa nasibaka min ad-dunya na maganin diwadila kwa unji dikairuka kadiba dunia nganin diwadila kudirumi na takwala nganin diwadila kudidire mwajene Ashalam wa Islam Allah tabaraka wa ta'ala akuturadi la Qur'an innal ladhina amanu wa 'amilus salihat yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihim al-anhar fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin Ashalam wa Islam Allah nakuti innal ladhina amanu dituandu waamini Allah kumwamini mtumiki sallallahu alaihi wasallam kuamini ya kutikiyama jibadi innal ladhina amanu wa 'amilus salihat awamini na kutenda itendo ya mbone ya kwarangala ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah kutia hadihim rabbuhum biimanihim jelema nganya Allah siwajongole kwa digongo de shigulubisha kwete tajri min tahtihim al-anhar fi jannatin na'im jelema nganya Allah tashati gala ni kwa wika kumbebo ya kutipari pambe bojo zikubita rulo Ashalam wa Islam
Allah subhanahu wa ta'ala akurala kutinaga utendele ukapate wandu wakwete iman ni kupanga nyitendo kwa kuarangalira Allah subhanahu wa ta'ala da'wahum fiha ya kuomba yao madua ga kujanna da'wahum fiha subhanaka allahumma dua jawandu kujanna kushiwaga kurala kutakata kwa Allah kuti subhanaka allahumma mtakete mwejo ambuje wetu wa tahiyatuhum fiha salam kukomari anakwao kushiwaga kupeleka na salamu wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin mbereja kuomba kwao kushiwaga kwa yamishila Allah subhanahu wa ta'ala mukujila kuti alhamdulillahi rabbil alamin ashana kwa Islam umi wetu elewe jibi nambo akhira kwa na umi wa uleu wama alhayatu dunya illa mata'ul ghurur nganajiwa ndamo ja dunia ikawe sirangalarisha kunna muri mundu ugwe ubanganye ibada kuti wandu aguone nambo wandu wakumbona jilendabi aelewa nandi atupile wandu wanga wakumbona ninakabana wakulla bidila aelewa nono Allah subhanahu wa ta'ala akweta shiumi wajinji wele wakulla bidila atathawabu jimpebe wangaji ikhlis amalaka lillahi ta'ala mpanga nyitendele kwa ikhlas kutiarangalale Allah subhanahu wa ta'ala ninakam kutola sadaka kutiwangu ambao annabidile ngani mpanganye shitendo salakwe itubile yumbe ya Allah subhanahu wa ta'ala yanganiwa pa kunnabidile mwejo Allah subhanahu wa ta'ala akwetashika pa ulasha jinji ngawa kutipa sala bidile wa ni urabeiwe hiyo la zanu ngani jinnambuli andamo ja dunia nambo mpanganye ibada kwa digongo dia kwa rangalari Allah subhanahu wa ta'ala aweshete Allah musuratul kahfi aya ya kumadishiria wabadio wale watawe kwa kuembeshia kuonega na nambuje wao falyamal amalan salihan apangani itendo ya kudhalala itendo ya ngaji shirki itendo ya ngaji riya falyamal amalan salihan apangani itendo ya mbone wala yushrik biibadati rabbih ahada wala ngana wangani mko akobela mbuje wao kwa wanganya ni wani wabajibore asalu wa islam tuawende Allah subhanahu wa ta'ala kutatu bimitima ya ikhlas kadhalika tuaombe Allah subhanahu wa ta'ala kutakulisha mwili yetu kadhalika tuaombe Allah subhanahu wa ta'ala kutatu tadikanga ni nitabu jamhuri wa qiyama inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة